Sanuntama padha karja ruwak lamri putra liya tekanan ke putri famili semalam bener rukun famili Semar Misa dari adak kabudi putra mandiri tanah tona pon teti seto enak ongi ban agrop lore Rama Irson katuana katuana mun cetika tak andi rengalaen etengku adungan buktena lai iman mun angkutika tak andi reng lain ka Ibrahim etengku adungan buktena yadi sing ngambek tamu ile Bapak Kalebun Haji Pak Om Katuan loreng Rama Irsun pon abit se along polong pon abit se along polong fitri pon abit tikaban bula se along polong le status mak tika corak galau bedenape sanonto status mak galau eka niat lamri pon teka ajet sanonto sus lidah depak bektona depak Serat bin lamri
Status galau sepon are marketi kacorak pun lupa kabula kak siwang lanang kak mat alwi sing ngambek tamu agrop loreng tak kira galau cok sing ati kata temu bener lain adi putra ruak tantona bak saima ka aspana bak kiawa tak kira galau moneti kata temu bener lain nyembelile sampai seraja se nyembeli ngangkui lating le ngangkui lating fitri cepat jeile reng lake mun masake dede ko sang misan tiga pongpong kita akabin sesampelile sape raja-raja epate dumpas ekel-kel pas ekel-kel fitri bule gentongan ate pas burung le di kanan dak se ambu ko mon pas anona katika korak niser pas burung di kanan dak se ambu mon pas anona katika korak niser ruak pisan pon atong rontong iam pisan adik kok pon pada kompak pisan kaule reng semulje mon panika pon pada kompak eka niat sateja pon pada teka hajat pisan aneka pada kompak
Anika satejena pada alongku pon siap ngambek longguna ayah Budana Aditya. Anak bula Aditya juga Novina patoro ocak na kareng sepona apa emak kare raja abi kok mikire tika ben bekalana takok tak teka apa ngentan duh mandek na nyaman Aditya pangantan kasora lembu kok anak bule Aditya Novi mon anikok dayang-dayang anak pon pada ngambek enaung ini kak agrop loreng ayana Novi Bundana Novi betian narebakun hotim yo lambok saya masuk hotim saya neguk bebektan hotim anak bulereng semulje putra liyo suslida mamana Novi teka hajat ngambek pisan mareh pisan kaula nang elwar pon ngajender lepelenan tenapon pada jember betian nama mana dani ngambek kia mak tero ala kwa karja kia ngambek pisan kepai tanda ciah geyoi Ibrahim jak sengat ada korpian bula lambok pon se akar je Ibrahim terokia ala kuakar je keng korpian sanonto ongke ongke mulai karjana lele korpian ongke duka lipat nyaman gitu kan angkatan ajak namakan jalan ko terona akar je tero sesamsuni tak ridek mon esuteng lain na nyoteng tibi sesamsuni pangara nyaengan agilandanga Marena. Oleh dujam lalak panas tak kelar jasa elang tak tahu siapa udah dimah. Tak langgong siap-siap de setuju lepel. Oh ampun siap. Juga de rombongan pisan sedari ayah Bundana Aditya
Iya tore Kak Angkui Lares karena Kak Dinto sateje ampon sami kompak ben siap keluarga besar dari Ayah Bundana Novi. Bodo curun nah ben sarunin nah. Yo mayu. Yu di mak toju dia. Mak toju di. Aditi ay panompak curun him. Curun nasi kemayan. Curun nasi rah. Si rajo roayo. Si rajo. Haroa curun. Keng mun rajo kencak na tak pateh gisak. Dari berek nah. Dari berek nah. Berek ke apa na yan? Coba curun sepandi. Bener sepandi. Kencak terus. Jadi aja mau recap becak. Benih. Bener mah. Telur lahbot. Benih telur puyun. Benih. Saronin nama tak etap buru. Tepak kasaronin pepaan. Ya mau etap saronin potong. Pola. Saya ngambuk pisan elong ngak tepak kenengan na kapi. Jangan wabuda ereng beliau. Gelungnya sebok budi kapi. Jangan wae sabe ya dek nangaliayan. Bengki nah. Toju gelu toju. Bini anam bo keringkingan bolana. Toju Jok sandal lah soro sabe tabun tak kok yoro pipisan bu ya. Goyoki anak-anak. Bu latak nemo jo ngambok pisan. Mun pola nak kepayadus saking sandal. Hibah. Sajan saya mamana Miftah. Dia. Saya mamana Wiwi iyo kia. Ateng kak ken salah aja ceren jera. Abid. Jek duka lagi jadi ada budi. Borong maapungan nale engkok teroki ya karjo. Keng kuetan sigi burule telole korbiki engkok. Mare-mare. Ini jaman itu kan ada kok ngalanu gitu. Ah.
Sateje rombongan pisan ampun bede neng ela beng misem lagi berarti neng ela warman de Pak Agung Karaton Loreng dek sateje rombongan pisan esona kaangkuy akompol dek tempat siampon siap pagi katipun apa tujuan epon otabe sakirana bede saya kado buah iya tore kaangkuy aturaki otabe dobu lagi saat are semangkin karena Adinda Novi ampun siap ngambek pacangan epon otabe bekal epon Aditya pisan kadindo Saiful Bahri sareng jugen Aas ayah bunda na Adit iya tore matur sakalangkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beten kaula sasarengan menangka keluarga besar pisan lake sedeteng epon dari dusun Kalompang bit asmaipon tada lain semolje Saiful Bahri ayah Aditya juga Aas mama Aditya niat tujuan beten kaula sasarengan makompak keluarga tabepon sanak bereje sederi dusun Kalompang tada lain setong tujuan guna kangkui nyosaki badana potra komantan lake ekika dito tada lain Aditya Chandra Artanabil juga tak katigelen sesepo
Eki Kak Dito Semolje Bapak Mas Saji Kong Lakong Ibu Habe Jugen Bapak Juh Ramo tak katinggal jugen Ibu Adlia Badepon peten kaula sasarengan Alom mampa dari dusun Kalompang Satejena setong niat tabepon setong tujuan Tada lain nep tepi janji si ampun si eka janji Tabepon rempek si ampun eka rempek mulai dimin mula Mulai pon kantos mangken ampun teti kanyataan Tor ampun teti bukti saksi sateja para keluarga Badepon rombongan pisan si dari dusun Kalompang Eki Kak Dito tada lain koordinatore badepon konsep acara Eki Kak Dito tada lain Semolje taretan Riri Obi Kong Langkong Abdul Qadir Jailani niat tujuan sanaos dalam kabadaan peten kaula sasarengan ngampong bunga kuncoma ngampong alongku tada lain peten kaula sasarengan Kak Dinto tronyep taas setong kabungaan tor kasampurnaan ponapa peten kaula Kak Dinto parenge eti kaangkuy malebet de pasemuan agung Jaji emas Abu Salim merengese bagus cocok sateja tebuh Sateja debu tada kasesepan ngokara aki sateja para kawajiban supaya lares dek pasemuan agung. Juga sateja para sasepo ampon sami ngolati bedena potra potre pangantan sepedi ia toraki. Kaulaten kaum istri bedeneng ibu dina pangantan juga para sasepo beda ibu dina pangantan. Kong Langkong juga senyepoi keluarga pisan banyak matoro sebu sekalangkong atas nama Semolje Bapak Kalebun Haji Pathor Minangka senyepoi pisan neng Karjena Lamri sarjugan Suslida Kong Langkong juga sesepo banyak matoro sebu sekalangkong dek setuju rombongan pisan atong rontong asong osong lempung saur mano kaangkui ngompaki nyipta setong kasampurnaan neng karaton anyar se kasampet karaton loreng majuta gentar sagunung bungana atas nama Lamri sareng juga Suslida ayah bunda Nanovi ningal salirana tika rombongan pisan sedari dusun Kalompang minangka pisan lake ayah bunda na Aditya juga iring-iringan pisan ereng setuju para tantaretan epon koordinator Riri sareng Kadir banyak ngocak Abdul Qadir Jailani juga Pangapora EKBT dari luar Labeng ia tore kakui alongku songkem pangabekte otabe panyabis etarima kalabeng tanang sedua puntel dalam ate cung debun embunan samuku tetia jimat kasampurnaan mongko dak potra potre sampon ia toraki kalabeng tika Abu Salim Pangapora EKBT dari luar Labeng dari dalam Labeng atas nama ayah bunda Nanovi Lamri sareng Suslida ngatore longku lares Abu Salim motor sakalangkong Kang Mas Anglek Kusumo menurut kabar careta abak toki zaman lamba kampung Kalompang bade karaton seanjasani dato angsana pen etarat
napa seepen tapisan pentak congoco napa seekarembek sesapisan samangken pun along polong sanos kabadaan tak sami sareng laena pisan Syaiful Bahri iya tore pada dua panglima jujuk sareng sang jujuk tamu sesepuh sanos tak sami kaula saporana kaatar dak sateja pelejak sampai ngantuk semu sanos tak sami kaula saporana pisan tak langkang jak sampai ngantuk semu ando pak ospa jak sampai saya ngantuk semu kajaman lamba kalompang cat pada karaton juga nang edinto nang penraas pada kadipaten keng lamba kuasa Joko Tole sateja niat anak sedua patetia setong seiarap sesapelo sanonto jetlong guna pisan sanaus ke tangke tak pada anak seda dua made saling pekere mon anika sesapisan dari karaton Kalompang niko bisa penraas saja pisan seorang satajana ani kok janji pun pada jelas seepek kere pisan seorang aneka alangku pun pada jelas pisan alangku pangestu pun
ada jelas. Pangapora Otabe salam ekabiti dari luar labeng niko mon ngantos longku nase ngireng lu jam tak kira longku Tak mari. aduh Lucu. jak reng sakili ki bokapi bahkan jak na kabar ayana Aditya bon mamana Aditya niko lebolo sedari kangian sedari raas datang kapi dari Podoy bahkan dari Kalimantan keng deki paling sakirana beda tujuan lain ya tore Tak sesep dewepon panjenengan. Bedepon Saiful Bahri kong lakong aas. Kak Dito makompak seteje keluarga. Setong tujuan gunakan kui nyosaki bedepon potra komantan. Tak katigalan juga abekta setong kesenengan tabepon sombengan si aropa aki kombelian Kak Dinto Rufa rukun famili nemalam ajumlah 100 sabitek belu kong langkong pangisto anyar si Arab paaki rukun karya Andi Natibi Kak Dinto Pak Malam ajumlah 112 anyar ajumlah 200 belum polo juta juga esosol sombengan dari keluarga belum polo sangangatos coba lopot coba gimana so kalak nang tenang belum ngatos juta sangangatos sangang polo belu rupiah belum ngatos juta sangang polo belu juta rupiah total keseluruhan ajumlah saem 100 petong polo sanga juta belum ngatos ebu rupiah bulu ngetek anapa ngetek bulu anapa narima apa sesaem 100 petong polo 100 petong polo keniko antara belin ben anyar pangesto anyar abolo kaya niko dento nape kaya bundana Aditya aniko karja senengi ayah bundana Aditya palastik argena kita ongke sanunto ma antara na palastik rukun karya rukun famili aniko argena pada ongke termasuk sakse niko ongke gigi ya ongke gigi ya jenua biasanya berempang kan sedisa saratosan bulamon masalah kau ongke niko tak narget taki sebenting poncak nasi mau ongke aja ongke berempang biasanya paling sakoni saya ketna biasanya dari 100 bekas saya kan benih ongkena beremah ongkena jadi cara ruang beremah sih jelas sakit tina cara kau pun ngidi jadi aneh kau bula ketika pura-pura nah ongkena jadi tika kalau ben bula abosen na ka oreng kau laten na kasadejo para se ampon norok pisan ngiring pisan muso tapi antara tiga ben bula dua hati kau tuh tepak rebek dua hati satu tujuan cara ruang Saiful Bahri kong lakong aas teti geniko saem 100 petong polo 100 petong polo juta sejelas apon mereng pon apa seeka debu sarang angling kusumo bedepon pebektan dari panjenengan ajumlah saem 100 petong polo sanga belum ngatos ebu rupiah beda ocaanna ketua dari loreng termasuk
Rama Irsun kong langkong senyepoe keluarga dari Lamri Suslida Bapak Haji Pathor Kalebun Ben Raas bedeja ocan nangak niko Kadinapa? tak masalah. Saiful Bahri Ben Aas ngibeluk truk ketibi tak anape cereng Lamri andi ludruk kan bula gelak jelas saki ke tangke sanaus tak pada anak sedua mede kaduai Pakai stop akun. wah aniko tak kasamaran putrina sedeki niko putrina sedeki putrina rukun famili niko Mon sedisa. mon saya jelang bulu tak bengal masalahna teka pon Aditya niko ayana Aditya berukun karya posisi bodan ngide jelorong tak bengal bulu ngoja putrina rukun karya tak bengal jok saya ngabodoy laok bengal bulu positif gini kok Berarti buru tak ngocak tiga. Hah? Kan buru ngocak cek putrina rukun karya. Ini kan mian nih gua Seng kesakse kalaben kasat mata kak dito apon banyak sinyak Nambong sakse sesamar badana sakse bebektan sebekta serang panjenengan kak dito kodu neng esa aki neng tepat kak dito sebelum bebektan kak dito esra aki seeko cak sakse aniko sebelin mungkin ruase anyar kak dito menyetong sateje tak sarang bisa keluarga tak bisa belin pa belin anyar pa anyar lain pole loh cara niko nah lebur monoreng orang ngarte kok mantu abi nale manter tak ete bahagia kabule tuh tak langkong hotim aniko tarema bobok tanah sederi lilis ngibo bidan ngibo bidan tak kok kedue jolon aniko belin Arya bodoh boleh le aduh saya nggak tak majer dulu lamber wah sanonto kareka kiliran nadika deti mun dari Abu Salim aneko pon tegas sret para jelo malo deti tuan rumah pajero malo Aditya tak nyambeli sape saya nyambeli sape tika beri tolo lamberen laju latina sakale nas panasan orang ngapisan nas mon se biru ampun 6 lamber kene kok dia tiga saya biru korang teloan dia jaring saya biru lain arga mak ngobrol kedon awak nah ya cok mayak malia banyak buat nasi penan naya cok yak malia kaula cara nikah nasi lambat ala kuakarja bila majara cara nikah kaula saya pikir nongku kah tak langkong cek babida cok saya nggak ada korbian kaula lambat akarja po nongku kah saya enggak, saya bule cek banyak geniko. Lu tak langkong. Mare. Beda ning Fitri kia 200 kolek nah. 200. Tak langkong. De Abu Salim ia to alongku da tempat sampun isya pagi juken ayah bundana Aditya nape pakuna nang edinto. Oh, Kalabeng, intar Kalabeng. Mak afotowa dimin. Mek ki afotowa. Waduh, tiga. Eki kalakong.
Boh. Jeri ya be, najakna putra liyo je pada mak engkau tak tahu pun masalah bese. Hah? Ke juga dia? Cek lu toron. Cek lu toron. Di jangan kau kalau ada sak deki. Oh, Arya lepang jana. Oh, menghormati longguna pisan Kak Dinto, beni langsung Kak Disak, langsung Kak Dinto. Ya tore. Kalau bon si tong gending Sekar Mulyo lo mempak ibon. Tak langgong Kak Dinto? Tade kereman ki. Ah, beremah. Beda. Iya mo ani komon tade kereman. Ambu nambo tuan rumah ben pisan ambu nambo. Kotun. Kotu nambo. Maka ker kali olian nih kok. Atas nama Saiful Bahri Ayah Aditya Cukan Aas Mama Aditya Seeka janji pisan Pun pada toka Sesapolo pada arasa pisan Anika ayah bundana Aditya le asareng alongku ban ayah bundana Novi Jangan ngempeng bunga kaula Jak sampai pateti rarasan Pen pada teka pangatar Rona siang malam teti pekeran lamri Pen pada teka pangatar Rona siang malam kaula teti pekeran pisan teti pekeran ayah Aditya ben bunda Aditya se mangki aniko ayah bundana Novi pon tekani kok seepenta pisan sajana anak seda dua pon etoroti pisan
Padrok seduaan esom pengaki Montak burung pisan napa janjina le sepen takon itu roti Putri family juga rokon family anak pengantin pun itu roti sadayana pun itu roti Ayah bunda Novi pisan bini, ayah bunda Adit pisan lake. Ayah Nanopi mama Nanopi bisa dibidik oleh tuan rumah. Janji pisan samangkin pun etakani pada tekan apa mak seeden teh bahri. Janji pisan pun ngetak kami setelah hajar mampon tepe anak dua jejer tuan Pisan alongku sanunto banget cek sampurnana pas pangki irwa bana putri family Pangki putri family deki manan rokok kami janji pisan pon tepak buktena putra Leo sadaja pamintana putra sedua Adit Benofirwa pon eto roti sesapisan tantana jempar ngebas anak acara cacar anak Novi Aditya pon atong rontong sapisan tantana ontong Karapun paongle karapun penas ini kena poe keluarga ini kok ya poe keluarga
lanjengan manan moga tanda pesana tanda pesana seeka janji temu pisan sanunto pona tepa sanunto apolo ngesem korene lemparang pada sampurna sukses benda penana benda penana wak ketangkana putri famili esoting semar misam pada pada teka seeka janji sapala pon norok seneng seneng Marena karja Marena gebay Dadi ayah bunda Nanovi nyaman tedung nyaman ngakan mak bisa. sombongan dari bisan pun saem lebih Ah, sombongan saya dari agrup saya dari umum atau saya dari lokal aniko perkiraan 4M lebih dadi 5M lebih dadi mak boleh wera ala kwakaryo boleh Ah. teka abinia boleh Siap. gelu na gelu ano. gelu Yanto uy keng buru sus ngocak kang beremah mon lele abini apa le buku ne bagi bo embura iya pesen kalang kok jana dadi bo nale bo najak minta kalong emas marina karjo minta apa minta bajung emas enjo jo ada tanda berarti najak nangis burung mak nasi nangis burung ya tore